Biya kamal gwasame banangich anok talk English kana talk nuare tede shal ka past tense. Past tense kan ka ruwaini tishi dot jok. Ka ruwaini tishi dot jok tane kan shal ka mo past tense. Alo ka dobri ni tishi dot jok. Kan banangich tinone kia kan bukon ngich tinatama. Kan kon were English kana me dong jiram jidit kana mene. Gore jen ojen deri in language school channel deri je support ko mishe teke ngi mishe brai gwad me da shwa mara shube kiji ka pedalong gwad dana pa ila rech ban ni chu tok bro shu lingaka nani am rai kon ke teach do jok to chala past tense misha wa I sold lodne an chakwak gwad me muno she kwak andoro already chala de an chakwak alo she cook radian kwak en cha kwak de yenene en cha kwak lord nodi I sold it en cha kwak you know what I sold o en cha kwak wabi chunga jeno past tense ala sold michwe I sell o en ba kok ki en la koka de la no baname I sold en cha kwak ki en cha kwak I sold it. En cha kwak kien cha kwak michi wen cha kwak de larno I bought it de larno wana wo michi larno nene we sold chinei ya kwak we lud nene chinei ya kwak michi akwago en mede yena kwako ne we sold chinei ya kwak we sold gwal metu kon ke you sold te ga godangro bande oju pin gwada matama you sold raje ga kwiram kel gwada me chijina kwak you sold chijina kwak ki she de laro she kwak de ko laro nena she kwak you sold it she kwak na me kel mbera na kep ko de kel ko de go de ngach you sold no de chijina kwak ki she kwak to kon ke you sold nyo gwada me jena kel mon pai ko writing chijina kwak wana pin gwada me no kingi jero dien ko goro jeno bro de kebka na me me chawo she sold chijen akwak she raje ka tun raje ka ngot de kolar no ki raje ka kwishek no sheke ke nyal de ngaje jen gwada chalke gwanyal michelaro de sheke nyal lodne shi gor jena me bi kap ko do kel ko ne te ngwan kwikalode ci jenna kwak nyal she kwak de kolar nono ki shek she kwak de ro do moke enu guji mono de let keji do you remember this she raje ka kwinka raje ka kwinya she mi chaw she sold she kwak ki ci nyal she kwak ki ci jena kwak no de ro de ka me ni chang she raje ka kwi she ki kwinya mi chaw you sold ci yena kwak anta mi chaw ci yena kwak la you che ben gwal me lo raje ka kwitun wane ci yena kwak mi ram kel de laro di she jin akwak de larno no ci jin akwak no gwal me ko rai na ka tun wan de ko laro di ci yen akwak ko rai na ka tun wan ko nin cha rai ka kwi yu ka mu rai ka kwi ram kel gwal me bu kon pinde ko me de kon jik I sold me lurni ci jena kwak I sold he raje ka kwi wuda ki kwi twot remember this kola kon right la shi raje ka kwi ngo raje ka kwi nyal he raje gwada me ka kwi wuda ki kwi dol bi ka ko ro kel ko mishi sinan bi ngaje no raje mo raje na ka kwi wuda ki kwi dol okay ki kwi twot ci jena kwak do ko larno bol sheje kwak de ko laro no ka du dan de ko nangaje ko bokuru shub loidan mishi angade no hi raje ka kwidol ki ka kwiuda it raje ka teacher right mu kai ka gwadan teten they sold raje shikana kwak they sold shikana kwak de ngaji na me mishi be shiling lu no ken
be isol shikene kwak ajen gwa dande kon chongthin ni jiram jidit gwa sime kan language school ko goro jin be nyogane ko ken bi subscribe ga bi notification bell bu jetwa ko mi chetike ni mi chere bare gwa bi chama shi be ko jibi ataka mal ban je mi dadien